group ha me say so pepepe nti wa say oyo ba pani na mum so bet nti da ko bi da me da ho no aka say enya na me say no ka say wa hu say da na one me na no wa hu say ha me pa enso so sans oyo ba pani nti say amamre na amane bi ho amekoye ansana matimi ne ahia na so ba pani wo be hima na ma me hu ma san ho de na mentimi enhu sa esanse me de me hu na ni so say oyo oba ho fefo na ho amene no ebehia na me but ono so ntimi amiesu dwam eno anso so e ba pani pa chan to aso e odi amusi ba bia mu bedi na nti so ka unwane to dwirem enti no ka sa se gisa amamre na amane bi ho mekoye enti o ma me fufu to ne kosua adekosi ensu ho eno akire no osaka se gisa e call ball aso ekoye me de sedie ne eno kosua ne ade kogu ball aso anajo na die mampamu cha di unwane oda na oni ni bedani tiro wo mankwamu Medic, my koya amane na amane na boka nti na mpese ja metemi eka kakra ena me koya sa bora so ne nsu hu de nyina wie ti da ku de oba kwan ma mene na ehia me pa cho ne me be mienu nti enda me ko ba ku wie sa de ba ku kan ho ma na ye mienu na matrenya sei Pacho say. Na matrenya se no aye no ade no edi sei. Pacho na ko be boso miensa. Fe na wi amane ni wi no so be. Na da ko de o ma akwa ma mene no eye bibi kakra. Nti wasimi o fi mu ma usada no na feeling no na etesei wada wodoma. Yo ma me pacho wada roma na eye na ko yi. Come on, se wo yo ba na he mu ode. Pacha na hoye kama pa na chese frem ne mu ya doko kakra na chese sadie desi ani ubewu a eja mensa uni ni bewu emma edise wo kwa atwi ani ubewu ampala ye na savrampa yo mame na de mame di ba akosem ne se me ne hia wie ye no ifiri wa kono mame Niama na hasie kufem bay. Niama kofem a misika sem ne ba piem. E pa cha da bi. Okay. E ban piem. Misika sem ne nyina kofem se adwuma bia no se besom bia na jiagu. Aye kam ye be ma bom homodin pa me no mesin adwuma ye me no brogu twa me nim adwuma bia me ye so kwa na nema kwa fuma say de ma kwa to the 0 point ya say sika as am kan ne nema be bire kura be dimani mu a me gye me ho anyi nti say me ti ho a oba no so asa akoja me e ba asa no ai na chese odi agenda o odi adwuma wa be ha oba no ko ja me say me hu no ba bia kura ama say e ka be da so e ka be dance e ka bia me di e ne kan bai Pacho say me koye ne ho ade oba no panya me ko hwehwe bibi kakra say me de be ne ho ade na afi me say so adwuma mu a na pa me so adwuma ma na pa me hwehwe ase nko a adwuma obi a ya so de wani mu be be say wow Pacho ka da me ne say a be 450,000 Pacho any say 450,000 45 that's 450 million Pacho oba no so adwane so adwane hoko my say amanfo atweme den am ye hwe enyi nti yo to da bia me hunu de amenya bibi ba me mu say bia ne kwasan ho kwasha ho akonfo ene ekonu maduru we ene ekoye say dwene nyina ye he na san de ba me dwene say da bi se mewu de ene ne ba beda Sompa Nkomo na atiefo ne adofo no mabom se mewu kwa de ene ka metena ase kaka na ka nti me ba se me besra Sompa tiefo ne ahwefo ne abedwafo nyina ase de atumini nti mesra sa abedwafo mo eni emesi mutwa menya sa na be waka kire se wono ye ba panyini osumko ho ne se ka wono ka obusa kire so na basa no awade na gukura
pacha oko na na busue wabo mama ne o ya we sa wade na gu pacha na che se ahokere ne start se ba no for kan say be kafra na bi ha o mo pesuku ahokere no ba no 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 ntimi ahokere no chane ba ya na dia metuma ni ami ho no na meso na ma bia meso bia na ji agu adwuma bia ya nko nyamfa so no me namfofo nyina yo mo nyamfa so no me nko ame ya me nyamfa so e kan ko ana na edi wanim kan ko ana di manim sa emema mutumi di akokuduro ye niema wo nipa na ka kire o se me ye ba panyini enu amo hu o se me ye ho niema na madi boko di fo boko abna maledi wadawro yo me se adoma no krebe ja to akone na maledi na fe wo ba wa tra asemra no odi o maledi wadawro ma o day court na oba no ye di eni pacha ya kan ni aka bayi ata abo po eni wo hwa de connection ahem ni kwasem tu yo kodi ni pe na pe na da wo fire no wanti bibia wo mo pacha da be bibia ko kama se de esi so ne obi hia ye kama no na usi we no so na homo de ne de se na eno ne de ne sonko e mu frem echisi mu frem na ono aye ba penisa o ma wi sitai o ma no sitai se bia edupire Ghana flag airport pacha stand sister de na wo de ma no ana wada wodoma pacha ashase ne de na me say de apenfo eye ne bi na chese o yise nche na se be born to singre ban o dia fa chi no friend singre ban na se ebo hokutu ni kwase mabie membi adzo yudu odu emi guso kama nana we shave ana ne nwi samso adawodoma na mosa kula jamaa zama mo wasire de enyu kakra wo so ana yana ba pani so de kama eso ba pani wi so de ewi action wi o day god ene ye juada semu akoda hey my lady no you say dia mame dia kabru say kan no problem wan wa topa kan ana ho che na ba me so pa ma say dia me di kra no mo tin mame papa na nko ba de mame me nya bia me ko nda bia so enso adin nya bi mpo we wa me fi adwuma kra me nya ko so me nya bi ni nyina nti say adwuma bia anko bi kra be nya we are champers in 200 bre man fa bi fa kana ya hwe bia ye wie na atiefo da wodo nya me si atiefo bia hu na kama ondi wa kodi man pam tra ko hu amane entrede ya mi shira yo abusuafo ni dwamra sesi ana ensam no fe na kese no ebe yaba good morning Herbal mission ye duro ana ye nom ipa chope se be bo adwuma ti se imi nkusa wanu ato da wonna good morning ye adwuma kakra bia wa brɛ wo bra mu ha koko gijewo good morning Herbal infections ahodo good morning ubenya bi otina teteba repash ebisisi haro Herbal be kama o mem be bia to aduro bia ubenya bia to 0246594117 3p garlic mixture duro piwak fonsa no ni 3p no umoja broso kese amroso stroku nsano na yo titi ya no fra yo kutu 3p toa ehwa epai muso ne kokko kama 0248928824 Boris B nampa papa as proudly fie akokko fie akokko organic kama dia deni dia akokko no na makwa bia nso engagement ayeforo bebia 0544444453 give us P capsules give us me security
bema otaduana no sa tie gu etwikom ojo nso emu yo ya utiem sa kwabo nyina hunso kwabo kokko epoma oturi kire mu setie ni ayemtim kum na obi give us about Mr. Typhoid wenu mu ato fagisi any capsules then two name say ade nyina 0543222470 a bishop apemprade ye wo gold ye wo silver ye wo de shia sun akoye jewelry we are wakokwa so abaidi eni jai ye was time room adisha market echi sadra na gate ya Dubai gate 11 nana santoa ho 0598585219 sompa achedi ye de abonyanka ne akunafo Bible said ohunu mobroni mobono o de afama radio yankoi sompa achedi o that's it. Hey, oh my lady. Crowdy. Oh, Sunday. Say a moon number no. Anwa Sika. Fabrayen. Bia and say and Tade and Toma Anwa Fabrayen. Sompa Swami. A why no motel and grandfather because Ghana Commercial Bank building in Sompa ho. Sompa Sunyane night market. Momo no so dear. 0598559802 and 0241272990 Taiwan Media and a Blessed Foster. So bachedi. Gentleman Dental Clinic. Osinye onubong. Halitosis. Ube polish. Scaling. Kontomli. Ube she braces. Failing. Bomode. Basic gold. Neyin chuchuso. Yawa bepo janshi total filling station. 0559139582 TIME. Tam. Baby na nom. Ose malaria pan and tontoma real wenya dia. Feli ni pebia. Ubetuasi. Ka ho en pebi ne nom. Time HH. Etu se wan se wadwi ba ju ba ko so. Esa so Martin kama be me just 0244417669. Midima fo so ani amawo. Eye Dr. Tam would da so fa wo Tam atoso. O yale no. Fakoho. Ebuya kwa agwo. Odi fakoho. Me nka hwenkyere fakoho. Fokuya se mayira. Na obehu se yes. Woni ebom. Sompa stroke, prostrate. Ene de keka ho. Wo so ndo agin hudi nti. Sompa chede. Ayeta. 0244774282. Ghana Growth. Pa djuma ya branche ababawa. Ufie no dunu maduasa no. Frɛ. Opipa. Wanam TV. San djuma de kire so. Na benye sika bruta. Am adwuma ye. 0308255775. Grace Gift Herbal. Grace Gift Clinic and laboratory services. Na sese de omo bo adwuma o. Ofa ko jone na nurse. O say yade a on say achacha. Emfansi ho. Any friend yam fi schedule. Asusie. Ye hia no. Yade bia. Fabra. Obesa. Na obehu se yes. Ensa yade. Obema no. Me pastor prostate enlargement. Obema ni twikom. Ye no de ye twiba. Afom. Vagina steaming. Ebu obi ye be akatwom. Ye Oshim School Junction off Barikasi Road 0543320030. This gift. AY Ahmed Applewell. Eye phones and one sem Ope iPhone 6S copy 15 Pro use glass protector. Back glass, batteries, Apple, Infinite, anyone pimpra wadi, charges, Chachima, Taylor Lane, original, Massey Station, 0549020032. Or boy bar in medical research center. Adumenu, honey, a word doctor. Fifleto broso. A year adwato or eba. Babet ye right. Yanko way. Bayadin now. Utsi Trasia. When you to 2 and Yemen Koye. Kawe Yanko boy. A fay preka powder. A stroke no kidney no. And a bow. And ma umoja. Doctor so much as what's here. But only 0249 761-508. Lawson Beverages Company Limited. Wama meme jina. Wasise bema dia. Dr. Lawson. 0248-619-999. Filing and stomachguard syrup. Filing capsules and any ointment. Bois Emma itu oyaw asi. Tu koko. Me pacho tu koko fifi ho. We stomachguard ne de 100% natural. Antacid na eboa peptics and gastric ulcers nyina. Odi ane peptic gastric. Na chese ulcer yamukuro ebeyi ho ama ho ato ya na obo hyehyew udidia
flatulence etan bebrebe ni nyina be boa eye fru so kama 0597 216 047 me pa cho mi se champo tonton so bra ya se ma no de so mama me dan say so mama ya na me ni me no say twi de ya na emu edu twi kasa emu odu so no obi edi nkomo na wo kasa na obi wa sum na watie ni ye na so no obi kasa na wo ka cho say me de me yo ba penini no senku bom because wo kasa na kan say wo so yo ba penini me am yo ba kwampo me yam hye me twi kasa kire hunhumu asem na so no sene na wo ka no eja no wo pe bibia kwa kotafre entina ye se obo no homodin biara na ne obeyi aya ne nsa be ka no na de ba ko ya ma be hu se wo koduro pade no titi uro ma fu wo kwa ko ye friends ensenchire ni wo se wo bo afori wo so ko de wo bola so eno ba ko ensuo chie se tumi bia ye kura sa wo ba no wo sa ne manimu sene mpenfo sika no bola so de ensem bebrebe nya na ye be ka no na wotimi ko ye sa nyima wo se nyina na wo ma wo kwan ya aforbo na ya me de se wo kasa no won kan se wo be ma no sebe aginsemu eno kwentene ye de nyankopon ase ka ye sen ka aginsemu because baby okowura ye no na wakowura bibibi anumu na ntina de chance chire se na wo kan no eno ntine ye kan se no wodi bibi atesen bibi na me de me ka che no no eno ntino ansa na wo be de wo no so fuma me tia se na da roma ye wo mpenimfo bi wo ho no chese ye deliver pa apart from that so no woni me bia ya wo mo be ya mawo na watimi ade ho adwuma na ya ese ne nyakwa because ye mai si etri nyene so ne ye tekura wo ne adwuma sen na nkampese wako wura baby sa enti ne America ne se wo ba se de wa ho che no bibia no eto no ebetwa na enso so no cheers of mame edo ma ye mpanimfo na je se bibia akwa daboko so mame da se yes me pacho ko kende idi o Facebook Bismarck Efusu Janice Ade Pena Kofi Asante Bismarck Efusu Brighter Page Boatin ane Nana Kofi Mpena ho Imasalami enso ejine mu papa Maxwell Entry Sewa Elizabeth Sadiq Ibrahim Abuaso Nana Makobi Ekyokun Nana Joa Sechwe Precious OV Majwa Sechwe Nana Modesta Elizabeth Juma Nana Joa Sika enso ejine mu bi afi eye Asante Mercy Eunice Ofori Ya Sam Offset State Nicholas Asante Richie Laya Gladys Benny Yadamasipa Bless Young Nemaba Maba Naomi Apia Yadamasi Madam Pacho Yeni Nkomo Ayuna Pharmacy 10 minutes Yo that is of mame I shamo bebre Ayuna Pharmacy intina ene day me wa ha sei Ayuna Pharmacy akwakofa endromienu de aba edwaso Stomagard na Pilin na Stomagard na eba betu yefunyare nyina ase de amaye se na eka na yefunyare de eche okra na obi nifia etimi de okwansi edo entiene Ayuna se wadwe Ghana ho akwakofa Stomagard na Pilin de aba entimeka bibi afa Stomagard ne ho ansa Stomagard no yefunyare a ene eda yeso no etu ase kra ensoso yare no ase etu yefunyare a ekuro hard burns and I say hyper acidity na me pa cho na obi wo hono man pempe oso wadidi ahye ne so obi wo no so de ne nsaka ne bo ano a ne ya ni nyina Stomagard abase baba begiye efri mu afen so gastroesophageal reflux obi wo hono ma oso odidi pe na aduane no ejinejina ne bo opese eba abonten we dra Stomagard obi so call no hospital no ya ka che ne say wanya stomach ulcer ana peptic ulcer we dra any Stomagard
Nepacho anti-acid. Acid na ewo nipadua a enyam enkase ene enuane a den ewo yefunu mu no. Sa acid nse ebuso ewo yemu a ene ne efe hyper acidity. Enti se wunya stomach guard na ema acid na ewo mu no eye normal enkofa ehabia emfa embro. Epache bia na wote car mu anase wugina shop bi mpokura na wo to ade be mo modina na watwe wo phone na wabobo number etufo so ebetimi afre number no no watu ewo Iona pharmacy mepache number no eye 0597 216 047 0597 216 047 anase 0597 216-037. Me pacho dudo bia wo petu no. Ofre Iona pharmacy a omo ede bema. Na me pacho mexa kan bibi so afa piling. Eye koko ene etiti nkrofo bebre. Obi timi ka se koko no esisi mani ase ewo masum ewo minimum obi timi nu na sumwa na obo na sumumpo. Obi nso timi ekwa ne minimum ase ahorokra abemu. Pacho wedro eye piling. Me pacho piling no eye PYLIN. PYLIN. Na me pacho eye ointment ena capsules. Ointment ena capsules. Enti ono no mbino na wodi bi enso sra baby biara koko no esisie no. Me pacho ansa na koko no ebefifi wo ho no. Ya na bibi na ekoso ewo nipadua ni mu. Ye blood vessels na ewo yemu no. Ekosi wo veins na sebi ewo oto ho no. Enuane na wodi no enam say wanya constipation na wontimi enjai o 9 no. Ekoboa ano ewo veins na sebi ewo oto ho no. Nti se wo chima wo the pressure ekọ baby a wo veins no ewo no obi on manane de no very delicate emre nti wo chimo no ewo se veins na ewo ho no so enya ahoden abrebia ebia na wo de no akwakopan nti beba ne sa no se bi o pepa wo to kra wo se moja aba eye koko no na akwakofa we nyina edi aba nti we dra eye piling capsules na piling ointment ononom capsules no na wati bi ato asawa so na ode ato sebi oto ho anasa baby bia afifi ubia no na wodi ebi afefa ho mepacho se de ukoko ni sitie bia se de wusi hu ukoko no esifa bia we dra eye piling eye Iona pharmacy na akwafa piling na ede aba fi so ko drug stores na pharmacy shop na wo kasa wo pepale dra omu beyi epa edro bia na de ama mepacho eye uhwe screen so a ye de piling no ebeto so fa wo phone na watwa na wo kwa pharmacy ho na ba bi eton aduro bia na wontimi nka edin na refi kra na wo de wo phone no kire pharmacy na wo ho na wo de aduro no kire ne se eye aduro wei na mepa mepacho obeyi di ama na oyima so a na wo de atoto ene de ewo wo phone ne so no na wa hwese eye no a ansa na wo afiri ho no eye piling koko edra ebetu koko asinyina ediama me kai obiem se Iona pharmacy na akwakofa aba enti upedudo bia etu a obetimi afre number no 0597 216 037 and I say 0597 216 047 Iona pharmacy me pacho okwa pharmacy bia so e wo my Ghana yimsumu a ubenya stomach guard and I say piling me pacho stomach guard and piling if you say stomach guard no e be ye fro no e bambofo ene cartel light e guard ene bo ho ban we hwe ni mo so a guard ene wo ho enti ye fro no so e guard ene stomach guard e baba betu peptic ulcer ene hyperacidity ni nyina efri ho no me pacho acid e wo car battery mu no nyame nso so aye bi woni padua mu a enyam enkase ene nama eden ebi ada no wo nkase bi na ye wode ananam bi ye wode nti pate kokoto wo ye funu no
acid na ewo mu eno na air blend ye kan say enyam ewo wuni peduem na se bi uja onan ya ansa amba se enam no ana se kase no enti wadura stomagard na me pa cho peptic ulcer no ya na bacteria bi a ekokofa eba a efe no H pylori no so no India broni no watena se ahwehwem se ewo se ye tu sa bacteria no ase enti wo de antibacterial agent herbal enso egumu a onuma baba ku emua ni nyina ama won so wanya ofa ahode afri yafunyare ho mepache wako hospital nko a na doctor a diagnose you se wanya peptic ulcer mesho we dra stomagard na heartburn se de meka no obo hyehyew ana se wadidi abroso ama na hyew so a mesho we dra stomagard Iona pharmacy na akwakofa de aba Ghana te meka ubem se o pedudo etu a Befre number ni ABM was 0597 216 047 and 0597 216 037. Stomagard and a piling. Me pacho kai sa piling no. PYLIN piling. Piling to me pacho kwaso pe piling koko edra eba betu ye koko ase na ahye ase nyina ede amaye piling ene stomagard Iona pharmacy ene diaba me pacho mebobo number ne su biem asade ama obibia opedodo etua 0597 216 047 and 0597 216 037. Edamasi bebre say Iona pharmacy de omo kan say no enya agro di pa woma ye dwuma no ache omu no nyina kama otitiri wadro ya omo wadro bia ye di twitwi ngo ba bi yo na di twitwi a odi massage a eye kama yo mu de amonye number ho asem beba bio me pa chawo anti Paulina bremo ai madam tonte ho Eja betransi ate no kwase woni se wi ase nyanko na wi ye ndie nye den nsem wi ye betiti bi na so ya yama ye nina ho nanka ya kasem enti se akire emema de na so ye kwa awade na mahude enti ye pe kwan akoti bi atafri enti ye misa ho asem na de mentini me biase ne sabia kokoduro bi enipa bi timinya se wahu oba wo se ansa na woni me beda no me ye oba pani ansa na obi be ka se ri ache ida oye ohema ana oye fie bi mu e kan se pani bi se kotie ne de nye jake na so asemuni wantimi anye saa de we mu nyina na sabe mpraduasa se wo ba wiase ifo kwabna hu nua na ne ho che ne jase de be no na papa ntu onye omo ba watrasa ba bia ya mbra yi na tifi ye bra mensa wa tifi aduro yi ehe fa na sabe mpraduasa oba se wona me beda me yo ba pani nti gise okoyi musuo masumi na ansa fufu todi kosu ato so dia kosi sumi na so ansa na wa ba fie na nokra na so wochi ya ni nchemu no na nya na komemu a cause oba de wochi ya ni nchemu na ise wa mu na enye na komemu senko da ya na ko fi mu otu ni na atwene ban na ka ari mu dia na yesa sembie ni akiri wenu mu nyina ntimi ama ohu se still mekoso asa atafre ba kwa asa aka ho hwe ba bia abesie me ka asem we eduru mna bia woni obi di nkomo a asam no hwehwe waso agbo unyonko bia amane ko se nya kura ka yenua mensan kokobutu so ho kyena danfo bi se ei me obeya mehia na me ne tie wo se me ne beda age se mikoyi sum kanse musuo bi ensa ka nipa no beka jo se ene hwehwe kire ba wenu mu nyina wanye de wanye ye ka de atu memu ane maya bifo e de bie nipa ni se nipa so obi timi bie na no ka sam se de kire wa wani sa onipa no wonam hokwa se bia na spiritually no ya soma ne so o mejeje wo ko so si so anya kura kakra wo winsam hwede aba enya den so akwaje di frabusia ho ba so wokọ no ono akwa de no wokọ nti abusuafo ni wuni aye den asem bia ne mo my lady wadaroma da bia me kan se be mpredu asan de yampamo aboa
ya ya fidie aboa na le bewura mu wan ya dwane ato ye de yesra so wada roma ye mpempanimfo na gya wo momo na emom ye nua mensa de meka kire ne se ko akoma fato yem wate next time ukohia wo ba no wose so wode ne beda gise ukoyi musua ansa ma dwane enyeji ani mu na enye wa adwene se me koyi musua bi de ama ball bi ana bibi ate sa na kire akofa asam de abre my lady me de manu asi mo divo malady be mana no wa kire no o ma de we no ho kire no no na ma no ho kire no kwa be so malady okosi oba hema gini ye what does rosro no what does rosro na mana yesa malady ne kwasem ni e de na esi e bi mu so nkomo otumi omtumi de boa me na malady e de na esi e de na esi we ma me no kwa no mentina se wonum so ye bayifo na ye bay hima na ye wode hia ase wa miesu dwam ante no kwa ne ho de aba wo ye ba hima wo bre ho asem makoye ho de awie afro bedi wa boni biesi boni bi wo malady die boni me ya ye eye japade nyankopo twede mpo ba therefore katachie ode afam ode mam ema ane ye mema ye wo to mi ye dia wona wo ye minister kura na ye dia wo ye mpi mama kasa me boa anye mema dia na wo nya ukuru dia na wo nya ukuru dia ba ne ma wo kwanya tie wo dabi wo ye ne ho ade malady wo ye ne ho ade obey wo okuru wo ye ne ho ade spiritual no okuru dabi enye sa wo okuru kwa ma wale no wo hu no enti o ma ne kwanya so eti wo ye bibia wo ye memle ka wa wie wo das malady ya preso na my lady say what be pen asema na mukai ya preso ho na preso Sure. oba bie no mo cha ne nchemu asema ayi pol na kamne ni adwene oba cha ne nchemu no wo muna sese oba cha ne nchemu a wa na the feelings wo mo oh sasa no no pe follow me tam ye bi na ko eno ye bi na ko ye bi na oh ko ye nya bi mi ko oba cha ne nchemu a ajabode nyina be fu ho technically ajabode nyina bo ye de ka hu ma it is so pija eno ne friend inter agwo o malidi ni be bi ho no a mo mamma no nchesese wo ye beifu na yo ba hema uhuru da asemu ni uhuru da ko ha obi ai wo ko obi ai kwa sase me na oba hema na di no ye dia mudu da mu a wo ye hwan masa ade a wo ye woman ni bu ofu na wo se ka di crazy o de ka wo ye rough ajatadie yes wakọ na mo obe power so kro tele zo ko tpa no wanye o de ka di kuntu ho e hangi no na o hwere to pa what to pa na de wom na ni nyina o do anana joyere malady enne me bi won mama me man tase wo ti oba ko sha dem ye crazy say sexy ye crazy omna samane ko say friend abenia se da sebru ni wo twawto yes ejefia edika o yes akanya sa sebe wo dia so no wa so no wo ba hima sabin producer wo takunya so na adre ko to dem a afina ko yi sa ko so o si o be wo brai di fo yo bi ana ho dwo on de nko po bi ni na bobra atena bobra na maame no episode agenda etu content ena na wo kan wo ti so ye baifuo wo japade na wo shemu ta baby maame na anya de edika o chi no jimi obi awutwa blocks eye mason sisie no mu odene edika o do se we mu a na ni we mu ye no hangin sisi it is so sre abusuafo eye pacho na wo di wachi adase bebo edi wachi fia da se bebo abusuafo eye me maame Dorado or London, Northampton, 90 Christine Court, NN3 8ZXZ, Northampton, UK. Now, yeah, hairdresser, beautician. Now, son of friend say, the husband, Beba Ghana, winini, me bro, read. No question, it means say, where ye UK, papa, super. Double drone and is bouncy and bibbering. The wig is bibbering and bouncy. no dia Do dia hibe ko rig. Say you for some code. We na dey ko. say we ye ko program Be so mo pay rasta ribi entomam. Ye pia bonte na be che no ahye leatherman. ba
ba wig ye fe oh da ho eti na ma me nani ate no de ho akade di mo yam de be bo animu mo net yam de be hye hye wig no owie ye wasama me Victoria's Secret be to ni achi we cried yam say perfume body splash am de be gumi wan adwo wobra makota chi mama me waye mi ku ato ahye no kama eno su ni na male di wodi ka ba mi test hwe ya eti baby a ya maami wo bia no ya min shirano anti dorado yan saka ya chede ni wig is a wig the wig is bubbling wig ben a rigging wig we a rigging a wig and ya wig is rigging so we say wig is wig and I'm say wig is wig Abraham Pauli so yes papa we party wa tetani ma ya me ya when you buy him mu a kasam ne ka odi tokwa when you buy him mu kasam no odi tokwa okoso so ma mi ma ne ko wo de ne jawo wo so o sa je wo dwuma sey yes ma ne ma no wo so na ma ne bia ba na wi na djuma da me bia o tie me ba na wi na djuma na wo wi na djuma so bi o djuma da me bia o tie me wo yo ba na wo so wi adjuma ne ko ni ya bre ma no ana ya ba ifo ni ya ba ifo adai ya da ma se ya maame dorado mo amo no vamte ni be bia so pe natural raw hair double drawn hair donor raw hair natural kinky hair and a bone straight hair or London Northampton where our friend was 0730 5358 555 073 0535 8555 London area ye chiamo kwanso nkoso yadamase papa kwadobo kuri ado papa wie ye chiamo nyamishamo London yesi andra mu ye meet ohini fan club mu boaboa me ho abeboa yen wo sompa chede no ye gimudi mekuma ekua eje wa Patricia Amsterdam nyamishamo nyina so mu boaboa mo na elite fonso e wa America of a cake ene ma feel mo so mu gu ahoboa so ena mo so mu ba beboa ene ye maame maame Teresa Chireko wara beba shito ye danase ena oba pesi bo shema kama ya mi hira wo om se afie om ba be hwe nyankai ama ye papa moma ye nya birthday sin free ho ye papa ye nya no kwan adofo edi awoda no we ye Bridget akoso ya moda ye nua ba ya Grace Blackie ni sister Penini sister Bridget moda efri Mrs Brimpon Junior Mefia ya Grace eni nkwada ni nyina won se na wudi wa wodai obapa ya mishra no ma yekudru honhom na birthday we hon soro hyense onua ya Grace de maame no e ka den ketik faso ono no obekire me de menkeka misonya de obekire me ne mekeka me amekeka oba fefe breke ya mishra hati na wudi wa wodai mo fese o se ya Grace ampa ho bi Nana Damwa Kofabai Krobia Kofabai udikai also Barbara Sari ena wasa Achem Krum ena ono so na negina mu a ene wodi na wodai unyame hira no papa obra wodi na wodai yankwe mami ke ensu di na woda Daniel na ewe no manager Daniel bay me baba sera wa miki ya mishra na wodi na woda enkoyeni Pauli enso every newsroom Sompa TV ene yesre onya mishra ne kwatenten edi ama Pauli wo bra wodi na woda Princess Inshiraba Brago yeboa akoso aje wa akode ena ewehye no ishira onyame ishira wudin no emu ishira nyina efa ema eja bensa jiwe na fafa kako na yaka ni se ne ade agum fra mam fritch na eba no bibi asia ye be frew why ye maami ya enre na obetu ni ode na sembe di na otwemienu afi na mmoa na ba ya boaboa no a
na we de 200 de na unu aba me wonye de tije afa bi fa ka na wokoi toto niama kakra na ko ofuri wate na nyame behwe wa okra mra ho na aha wo de aba ne de onyame wa ye wi why you ti you ya mo ya ja kwai ye dase second case we mra na fe ye mfre case ne ko computer so je de bi second case we uradi biya ono so aye bebre yo oh mommy anko computer so dwedi mra esi wasa kropon ino free buy wasa kropon wan ya tiato mu so Clement asante onu so wo heman so on hwene ma ko all day in court I my estate say I'm batching ya me ado oba mi show you so am Bible Quran be focus you an snap dey na ope ma me pe Quran wo ya kramuni na akọ sie de me nko na ni o jai de kramuni ade Esther peje bodi ya me pacho ya me Esther jesi ikura Quran sa sama me bekan no kretrudo mi nitro Allah bo order ide asem na esi abaya ma me pacho mi wo wasa de di kan ti ubo anya sei kanu kreu enya sei pacho ache enya sei ma ache ba enya 3 months adwuma asem ye ni ntina money edini o nyame bebo a Mary Maganini besane ya uhuru mama yankwe ma me pacho me wo wasa japa ehọ na me ye adwuma eno ofan wo wasa kropon road okay nti me ko adwuma mu na me hia ablanti bi friend asante o kwa kodi pa no ena oso opeme na me ka kire ne se me kulama me nya ma adwen se me fa bisisi na o ma yesen na me kulama tu o mo papa we ma mo papa omo nso se ya nti obe ka so opeme o so papa no ba ma ba kuna ni utu no ba shine mo ayade ena me ka kire ne se onu mpo ne ma wo mfi wo mo ena masa be fa bi nti me ye madwuma na me de ahwe me e de adwuma gala me pama de me ye pastries by sudden de me call site ko gala ba shine nti me kan sa na o ma bla bia ne website ba ko na bla ne je me number me mpona me nim nti wona bla ne se ne master ne se wonfa number ne ma no me de man kan nti wo ha na wa frɛ me so me ni di nkomo ene o se o peso be wale me na me so ene omla na me mfa ne nkomi ma me mo nchen se me ma me mo gituma me ni hawo nti de me adwuma mu ene o frɛ me se wo ba na me pamade na me ko hia na me ni nyina ha bai ebedru fia na o se ne master mo afrɛ no ono so excavator driver nti wo ko beba na mesio nti wo man ofre me se me mla na me hwe bebi a wote e wo fan e wo wasa japa ho na oni na chia won na wasa opedi sen ba cho be 3 months ni yedi nkomo e na me koe yo ko dru tambe me ko be fo mu anwumre sa wo plan
Nti mi ko duru ye no. Bebe wo wiase no. Wan tumi asole ahomache anko. Wo ko fo ntu ko duru sa na de asa. Beboa. Me pa cha baby na me what yes that time ni na me nya ka. Nti ko duru ne aya nwumire. Nti me ko ye baby. Maame, wo ko duru na aya nwumire. Me pa cha. Ensuo to meboa. Me pa cha nsuo anto. Na wie mu nso adwo. Nko computer so adwade ne yakwa ba. Ba bi shi atopa no ha. Ememe. We say dre we slim woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gene wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle Nanda na wote ho a waya stiff sa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, senior mensa ne me na mu twetweme no. Emu aye titiriti. Mentumi pon sori. Wo na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jani se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. So what about what your papa Piana?
This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you from? They na pon me see ba bet chia mo a ese ni die. Musano. No. You never waka wo. If any give us cold capsules. Say yes is yare na wo so. Ko di do ni pedwem wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Unum give us cold capsules. So be free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Chinasuma capsules. Remember what if you do what you do never. Give us cold capsules. A painful about one more menu for an inquire if you do me no come. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi tise ko unsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Umase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Yay! So for mommy, and that you miss me be iPhone 34. Kwaku Johnson, where do you wire? Hey, so for mommy, iPhone 34 pa. Now toy. So me and share. iPhone na sonjo abegusui. Hey, Kwaku Johnson no way. So for mommy premier ni pa no DS na kwa beta ma chinchina no. And then me ni be wu. So pe iPhone papa. Eye AY Ahmed Apple World. So pe bako. Ana ope dodo atu aton. A free 6X. Ekopim 15 Pro Max. Ubenya a free 64 GB. They kopim 256 GB. Oton iPhone batteries, screen, back glass, AirPod, chargers. iPhone huniema bia. Bora AY Ahmed Apple World. Oton Samsung phones, Tecno, Infinix, and accessories nina about the yam phones nso a bora hokoje baako anakoto bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station achi ho Taylor Lane ekwan ye Saniko market ho no omo ni STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRT opeka ties ene rims nso a oton ni nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusuafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World Kwa ena obenya papa Adi oish Honey, and never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini kokua? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. Nkodi brew. E yema mani mema. E yokoko ni sisi yari drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wase se me brabo obuye. Sudi, me be come mama adwa mo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What can yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwadano for. Any the only fear do me. FDA aji edwadi nkratoi atum. Hello. Meden di grow fine. Wonu mu atu. Wuntumi nidi. Wunim ni entira. Ebasa na echre se. Yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahwoni nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede etia yade no nti ema wonu mutu enu nti na wo behia grow fine herbal tonic aye di koko aje emani pedua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia to wo pharmacy ne bia ye
ton ebibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛ saa ahomatrofoɔ yi 0244 596 532 ɔpemfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa a wonya mfie dumienu num bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum Usisi na ya uya anase ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo okunwachi ana ya uya ana wudi achina wunya no aduro uti tubi paiwa ma woya wo hwenye yi adwumayedi brefo ama waposo ene udompemu nyina ya uya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital a yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Wonfidia yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yaji sika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ye wa homa yi so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora ema biem Abra, what did dear feel do? Aden, Nansen, and so quadrania ye dabroso. Ninguane na boom, and so for manapa, so for manapa. Hey, bra, a summer no wakano, na the secretness. Hey, T, Sister Macro Kofa buying. Oh, no, na wakofa Sister Spices, a big gasso. Spices are who do a sister dear big gasso, and no name intersemio. So, filia pontia. What flavor? Fish and quaya. Fish flavor. Saku consul oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so a. Stew flavor. So con do beef wa. Beef flavor. E fe se wo pedudu to aton. And one is obeko edum pampaso. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025. And 0279 140940. FDA adi edwadi nkratwe yatum. Mama's Choice, your favorite. Yamba. Hey, Kia. I was saying. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divvy na when propose mamma. Nyebekesha. For my dear mamma. Hey, Yamba. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. So make a trail. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Mesa, ya pebia ni ya mapa wadi ye duampa. Enuni, Mama's Choice, nam papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA adi edwadie nkratwe atumu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition yiso. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ne din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina nso asan gina tumprekopa. Eya me guesti. Ewiase afa na nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan bibia aba account mu direct na sanso akomo wallet mu straight. Seba animonyam mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nepatichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se wine and obefia air bonus samrani. The one, the only Lemfi. Cheodofo our UK, US, and Canada. Non download the Lemfi app no Play Store and our App Store CCR. Yeah.
Ebisiafo ya ma ye ho akwa ba mo fanche wati na ya ni dwa no a emwa show de wo ye na sika gusu a na show ni mu ayedu edamasesa mutaye chi nkoso amfa adwaton de no mra kaso mbe me time ni wi aka ho na no de enche kora anya sade bisi aya breki wo se na akosra be ma no na ya de ma me koye no ena o ma na kola be fa me nti wana e wo station wono o ko fa bag kakra de ne me ba cho ma fa bag nti akra ne ba na misanse no obi a wo si wo fie no akra mom na mla me fa me ene me se ko no sesie ne ya fle me se me mla adwuma mu nti na me se akra ne mla no na me se da bia ne se wo kwa adwuma de a me ko na me sa ko ofi sa ko krum ena me sa ko mi krum nti de na anwumre ena oba na so me yenko na me ko sada na o saba sada na ememe pema to krom awura aha ni ye ni awura di nyankopo ena me ne koye nti mimi kodru ye no baby ode me koye ne nkyere se eho ye baby a wote na me bisa ne sa na obi a wo so wabet wo ha na wo a wo ye adwuma de se edem ha de enkyere obi a ha ye wo de ase de edem ha de obi dan ena wo se yan ha na mete na me dan ye mienu na me so ena na ma me hu mienu na otimu ni nyina fi se me de me mpese bibi besi biem ena so obi hu so obi abu ne yonko kwase nipa kro nso pese wo fo so na no nso bu bi no so me de entisa nti de ne me da ho ma ade chen ma ade chen ye ena eniema ya wodi wani akọ hu nyina hu se dan ne nyane dan ne nyina no utumi fi mu kwada ho ma de chen ya ma de nchi o ye ko so anadwo ne be de tuemu ade ne si ye anadwo no ade esesa ba no ma me pa cho menene dai come on moda hodo se ni no anaba ma ba ko na tupem wo hye ana onye sorongu bi akora sa oye sorongu kanokri ba che eyemo Esther kasai tuda ona me chi nti ade chi ye na me bai mi be ba back na me be fi mi bedru na me bisa ne se ni wa mama ko hu bebi ono ne te dia me pese me ko hu na busuafo se me ko hu na busuafo dia na so osisi mi a me ko na busuafo ana me kan se me kan ono ni she mi date se omo akwaje ne master na ageland bi wo krufu frost nti just omo ko heba okay nti omo ba na me see you mama ante ne nka bi ma be 6 months ana me frɛ bla ba ko na me je onu da onu ante ne nka bi ante ne nka bi eni emisa be 6 months ana me je na me ye wikidi me je ne number of board ya wu me je ne number of bread bi wona me frɛ na ge obi peke ko na me so me hwehwɛ ni pass mercy nto ana o ka te na me sa frɛ na me so nya abotre na obi afrɛ obi na o se wo hwehwɛ ni pass mercy a ema obu mfu to na ge oni bisa me se nka di asem na me so me pese me hu na me ma me se me nka asem nkyerɛ no nto de me srɛ so oben wa ma me hu nto ana o de phone ma boy no na me se na sa na wi aseti nti me ka asa no me ana me friend sa nti me ka asa na o ka te ko no ena me sa friend me friend 3 times so amfa e wana you on the different number 36 be friend na me nim so no mpo na me peke no say krasini bat so no start say wo di atema kasa me gina so di ma na ye me wo ye me na mbisa na se wa wie ena o sen yan ena me so me de wo ye me ha me ene se ne mpino se ye ni kunu na wa ye no enye me na wa ye me na me so me ka te ko no me de me mfa no ho nti be 7 months di enti na wo frɛ no oh sama obi a oso obe wale me de me akwa ne nkyɛn me nte ne nka wa se wonye nsan na menyim e wa se wona ne koda ba ko pani nsan bai na wotena wa 6 months ansa na akɔhwɛ me ana menim se nyinsɛn wo ho nti me call site na se gire DNA ne be proof me call site nti me call site no ho na me ko na mani siblim nti ye ba ye no mo se bia malaria na me call clinic me kodru ye no ho na me hu se menyim na sa ta nyinsɛn na di sɛn me ade nyinsɛn de ono ne nipa me nim se me ne tinti sa one ne tese sa 6 months ne ba ko wa hu ne bia mu adwane sa 6 months ne die
Satana ni be me bia na me ni obi ante obi anso no wana na me ni obi anso nai ono ankasa kura wa yawe kase enti ye hono me ye ya sanka menya ono aboy na ankasa number se enti ye sa the phone ono ne sim no e ma again ono ne gi ge ne sim enti me fle bia na again na di mata na me de me ma me kuma bi number frɛ me frɛ a ma mpo amfanti e kire no ono ne frɛ na ma me ne fa akọ no o men me ti mo na ma me ne se wan ade me phone friend be we ni pakro ya aye me me tutu semu nyina wode ama me na me so ma nya abotre na bia na nye me number ti me giye no na ye number na ofa nti me frɛ ofa na me so nsa unni mu nyansa ebia umpo de wako school parent wani ate wan fa anya adwumasua enso unni mu nyansa ana me ka se no asesa nsuo be de wo ho no de ama me abodua no abomidua me de me fa se me ne kasa nyina na boy ni gina ho nti ona me se o enha ho na nyame adom se boy no me hu bebi owo nti me kwa akọhwe nti wana boy ne je phone eno se me aminie enam se ne se wunie de adua na wo yela abọ me no so se asantefo de yebom dua enyamo nti se wu flasante a me nsumi flasante nti ye behwe ena me de ma me kan se nti ni nyina achimant esa man friend bi me nsumi delete number na wo me phone so no ena me woye 40 days ena sister bi be frame se ne bla mo ye adwuma nti me mla me yenko ti ye kọ na kwan se na me hu se ode moto abetwe na me se abi nipa ye okọ eminimu no o se da bi na me se hwe ante papa na ekọ no ena me nsumi gina moto foforo na me chase ni se site na ye ekọ no e ho no wo nti ohun se ma ba site wo no ena that day no se free site wo na me frɛ ne ono apeke na me se me hu o na me de wo ye bia enha me ena nye wonsu nti na me bedi bone toto pa kwa na wo de wo be hia difuo na ma me de me kan say ampa wa afle mi biem me nso ma afre ni biem nyame aduma 19 na akra na nya 2 years maintain nka last 2 months wa na wo nyane ka kire ne se wonyem ya me ka kire no wo ka kire no se den me ka kire me se an wo de me fro na ma send uska eno anu no edi na wo kire se na emro obese wo pe no wo hwa no no wo ba foforo wo ana me adie because we sit down do come no na nyane dan ya me adie na me nim bet that day na me coffee ono na me hu se ebia no one wo biti na wo mpesa ni nyina no so tumi ma ne wo chese sister natural spices Didi peche 100% natural come on unye infect bia Ghana de yepe de yetimi ene ye dije ma bia chesa mu nya bi Friday container na ba sister natural spices aba etu pa kokọ de ubenya na ntwie de ubenya aponche de garlic and ginger fish de me pa wo chiwo Didi peche woman of faith for ma mo pacho mo tinguso assistant natural spices le bia ba said ye muka mama ye kwa ye nya bi no they said ye bia ba o si we no artificial colors no monosodium e natural eti still de enso ho before eti bomodin ase edum pampaso PZ Roman Herbal dwom so ami dwom NCM bi no kan shi emfa akokode enkoye stew there 0243 stew there 535 025 na 0279 140 940 trip Spanish 3 power combined yes Spanish anti-aging ade kutawa na wura fi ko kete so wona na wuti wo na se atataya Spanish garlic mixture ne be bo abra boni sisi so wo ke kawo ka hoen wo halitosis ya ebe mu no moti 02661111 Dawood doctor me prasem say Joshua Krapa ho ne wo diabetes ka hoen pressure to america o se awo mu hawo Dr. Dawood waposo unum 360 no na wo the ointment ni twi wo pono ebe kokora Joshua Krapa ya wo ho ne ye 0241 244 Emi Pro Services also de nanso eko Guangzhou China eti obi a wudi dwa na opese wo bekọ bia tickets fa ho be visa ebi a wo be dedwane wo be die factory som do be call shipping agent obe pama wo 23 October copy 8 November frewonum 0244 924 573 faith enron ketwa
prophetess ahinima kokko ben Elizabeth mami wa ben woni ni kunu oposa wani eno de ko ho entehye wa waposo stroke sisi yade yefunu no wabo wasa chia enko ana wakwa pressure cover diabetes ebedua uso ya wahinima kokko ben ohwane ye wo enkran so tuom antiaku junction amerikale ya juma fridwada ko peme me obesaw ya de 0244583859 Mama's Choice didi ne didi yie fufu mix meti ma ye yirim ngo mackerel omun sama ye den eno ase wo ka benkuta abemudro ayabe ya premium gari fufu ne ya obode ya wo mankan ene ye wo be nyina kama kama ye wo ne side wo ho odi gu nko anim sisi ane odi fufu 0244259202 Mama's Choice grow fine nobodrei na ye Ghana koko de grow fine doctor so moja aswate ye grow fine doctor say uni moja ye grow fine why are there we na hoto wo ye grow fine obra yo munye grow fine oba wa wona be pia bonti ye grow fine oba wa yin konka ye grow fine oba we de ma esisi okateso a wona wo grow fine yeah grow fine your friend is Samenshia kwasem omode aso obeji grow fine say moja drunko na wuhia ye grow Ghana koko ene ye dia nnom ne ye kama ehwam kwa pabi 0244 Sam Martin Kan 596 the one over ne petro bra mami entio ntima last 2 months ana me friend of fine me se wo me do be ko TV so ogache me sa santini bia ni ho a wodena ko TV so ye ni nguase wa ma na hate na me su yo eduru ho no ma be hate ye behwe you my friend enti me de blebi number friend na me say me papa e number na me de afro enti me kan sa na ne yemu hye no e no se ade chi a obete me nka na me si enti anopa ma frɛ boss akwani oba e boss says man friend enti e boss 7:30 me friend no ye call 3 times ansa na opeki sinti opeki no say me sister na me ne kasa enti one ne nkasa enti me ye hello na girl ne jesu na me sister unua ne me boni dua ma ye din ahwe na wonim se menimu nyansa enti unua no me boni dua na o se menya abotre ti wana sister ne say me nka ate no obeje me number na wa frɛ na me see o na sister na eje number no no frɛ ena me ame nante ye na me kɔhwehwɛ bebi a sister ne na busuafo ena me de kɔto o mu anim na ma me so onu mpo ne ba ne mpo frɛ na wo mfa ono ana de ne ba na to adwuma mu enso frɛ ne ba na kola sa ne se boy no e de adwuma otwi excavator excavator driver de senko uska ado ma dada na wo se ma o ma o me de ne ka ho o ma miensa no emema nti me kana na maame ne se me kana na maame se ne time ano wone efiate no no obehu wo na efia no se efia na sesa ne niam nyina afiri japa bebia no wo motene kola afa ne sika e de kwana me se ne nyame na ame na ye ne sa ti me kana sa na maame ne se mi nya abrampa mo friend mo nya no ena me ame fo kana me na number na wo de ba maame e papa de me pa try ye friend ko ye ena me ame call man so nti me konso mimi nkula na picture no ane ne number ono so not me ato blacklist nti me kwa no na ka nim na me frɛ ni nua ba ko na me se me kodura me kwa akosi assembly man so na wakogya me police station ma koye case me ye case nso enyela me hu no nti na ma kye no nti na papa bi tika na papa ne se ne ono nso ne hu nipa ne assembly man no nti me kwa agye sa me tena ne nkyɛn na papa ne be ba betwam e wo no ne store anim na me ne jama no so jama papa na nka opɛ Debi nti me kwa na me te papa ne store na anim ho no mo na na bla bi twa na me se bla me srɛ fa fo ma me na me fanya me call ti ma me gin phone na me bobo number na bla na save boy ne number e wo ne phone so na me se bla me danya me ase wo na abema ma hu nipa me hwehwɛ ni se de ne number wo phone so wasa save na sante ne de wa na obema ma hu no nyesa bebia obekɔ bia me di wachi na me kan na bla nse twɛn me na me ba se ma oboa me kan sa no o doje me ti wana me bisa papa ne se bla na onim no so o mo shop wo he ya na ne master eye galanise ni nti e bia ho na boy no ebe ye adwuma na o kire me shop nti bla na ba na me mete shop o e no bisa nsa me fa na me so bi o fa ba ya me je phone e wa na me fa se o ba na wa fa kwan no sa akɔnwan asɛm no wa na ye de na asi nti me kodru ye na o se ne master ni wo me ntwɛn se na boy ne hyedem asante ne hyede woni me de me ye sure se na ye wono wo ba na na hye ho enti ne master ne ba ye na obi sa me kwato na obi sa me na me chechirem ti se de ma chechirem ya na o se me nya abotre
asante gina ho a me hu no na me sen a ma ni di ade usa me ka say ya na me hu se wo ba na mo na mutu no se asante ne de na me se de tenten no wo mutuntum no ono ane asante e na obetana se na osi ni tras bla ni bisa ni bibia o se won kasa so kasa kola nyame betua ne ka na bla ni bisa am se me ya na me se o mini hawo de hia me ane se won han dan fa ne ba ni ntum enu ne hia me se me na me han dan me dan ta amaso me twa me blog ono ane dada ma me sika ekula me de ma no o wieye ono koda ba ko no sa do sika so na me blog naka ono koda ba ko pe no ana wo boa wo se woni ne da ba ko pe no maami anu ba na nsem ni hihiem na wo nka obi a so ne da ba ko wo tin ka bi o frɛ na ono ampo wo be ya denti wadu ma sem so na bi gina wo so ne da ba ko pe wan tin nka biem ya den na fe do be da wo je wo blog so sika edi usika ma de etie ni minti me se chan problem ya ta moko mo ba no ma be didi mo ntro kan asem ni enko wo mienu awu ye bema no wa nhwew te se ne ono akasa eka na asem na sebi wo hu nyansa se wo de bema no ekọ wo abusuafo enam se wo suban boni nti wodu kom no dada wo se ne master bi efre no wona wanko ne mo no wotimi afa kire abeka cho se wo mu mbra besra no wakọ wana se bi atisa waba wo fie ni okohu ye nti Ghana flag show achew a ebo okoko waba wo fie wasa be fe wo de wakọ na dwuna kwakọ ne wada nipa be na wo fesa wo ye ya na bia obi beka se bia mo ba se ya ye dwodwo ye nwodwo mu ye be se ko fu hia de ne ewie ya kapapa no so asa de achew na wo ko ye no obi a wonko hu abusuafo ni hu bibia wonim ne maame wonim ne fie wonim hwe na wotumi ne nada woni da so wotimi anyinsan wan frɛ na busumi nsia chi dalo kra oye nyanka menye na wo frɛ no na wo frɛ no so no kyese sebi onyansa bia ni ma ya wo kan nyina mu because wo maame wo ho obusu apani wo ho wono so busu afo ono mo eno se wo deal with telephone wo ba no kwa ya wono kasa no kwa wono kwa po no na wo twa na bo kyese wonam no wo twa ma ebo saa na wo so di akiri na sese ya wo no wo ba se eba mienu ye nhwe wo mo ba ko beka ho miensa ba ko no ye nko chiri mpa no na wo ma metwa no wo kyese ni me bi wo ya mo ma ya bre ma me fo mo ma ya bre papa mama ya bre se bio ase se bia ya antetemo nya wo ya ire me ka mo ate point blank se nya se bia ni eluntin so mama de wonder wa kuma pa enti no obefre ya fe cry nya na me mom de ka wo ba tena program so asem hihye ho wa akova how se be ma ba ko pe ma hu ni biem afa dia se de no sika ekodi no e ma ya de no ju sika champo e de no sika kodi no ma time now no hu me no me na me maje me plot ne dada the same site no hu me na wana me je plot no me ka kire no say ni say obisa me say bibia etene ya ya dia entina me kire mu wo ho no kakla no ya de mre ne ya na me say me ko han ye na ono ne ka kire me say bebi a me hye na me pamade no emmoa me nti saade a japa ho no ne de ebenkuro nti wono ne diska ne bi beso me so na ma han dan no foforo we japa ho na me ti ase then time na me pese me hyehyɛ one room na me ka kye no say dan wo diska ko wrema ska ne nsa ama nti me han dan na me fanya adwuma na me ti ase nti time na o diska ne be ba beso me so na o ka kye me say omo adwuma bi omo ye no say omo pay ma nti me support no na me de say 20 million na me de ma no eno so ama ifro na me ma ante nka bi boy die wan hwe ya na busuafo bekuta hwire yo te bole na bremo my lady medase mpacho mate mede ya afutu sam de ama maayo bi no efiti mretintin de bepem enne ekwan a onipa fa so de je wonsam ade eye kasade na mo kan se na ada no se wo start se wo de kasade na ba suanyansa na fa nyansa etie kasade no fa nyansa to ho nemo sabe mpredwa sa de jimi to ho ana wo de jimi ti a last minute woni begu ase hwensam a wote a eminu ye wokeka enipa no wo mpena no ka kire ye se wo mpena no cause wa fanyansa kwan wo de kakra na wo wanya no wa fanyansa kwan ba je nti wo hu se wo no betimi ahwe ho enti wo fanyansa kwan ba didi wo ho
sabe wo sama wo kan kire sase na wodi nyansa bi na nka na ne tia ba ewi ase no eyejimi ni nyina mu no wo kan sa bra wo ko ye kan se woni na nhia last minute wo no die na ya na mi bu sase ntise mo betena ha na se nsem bi se etom na mo beka aya mo mfele sabe bia watifin adure sabe watimi ehu nyansa mfele se so opemo my lady wuntie watimi ehu nyansa akoto prot se me hyehye dan na dachi menya ba bi di miti ato ba wontimi hu nyansa se sabio ba ma me ne koda no nyinsa be ba ma akire kura me kura mi hu no eno mfa nyansa nto ho na mo my lady ye ka ne sagalam se four boys no mo ha ma no papa eti ma ya mo mani na ho galam se site four boys ni mu bi fa nyansa kwa no ma fa fa ma ya ne basa rough sa no mo ne wo ma wo nipa no sabenya de a wakodi enko ade adwapade apiem Alex was a wine, Clement was a wine. My lady Wadaruma, young pen a chira quine over Veneba. Now also, a free sabre, when I am over 20 million, the amano. After when I old friend said, oh, my hard dime. Nemo, massa, Yanka be Fanchero, what fenya, Saquines or Bay, when I obeyed you. Fanny Cabrano, Nabahoba, never fashion dream, my lady, Madame was. Mammy, si can wab on a bush and farm money, and the Catholic to Tuni sister in ma. Me kwa ne maame mo me na menim sa ne maame mo wo sa bebia ye wo no enti na omo kire me sa mo akoma dan afrancho ho na me besen koe de na me call boy no ho man so ne da de na me betwam e ko me koduru ni nyina me ka kire ne maame na o se de ne maame ka kire me se minya abotere no ofira afrancho ba kuropon ho a obeba behwe bebia yete e maame sister kula ne maame ne kasai na me see you eni baby wa abata mu hwe yo enso maame no ba iti akan obi atunifu wako bodua sesi amaboy na wu a wo betua sika na ansana motimi asie mu fu kwase abuonti duabo empawia seda wudi ekom di for brema baya wudi edi wate ne edum kwa de be faso my lady saboy we onfa no hu ni debi abran pa so na wo fa he say ye nim baby crop pot ya wo ti ama no hwehwe ne kura maame say ka se kwa we na hi ne be hu no pot na uso see e be di kwa baby amena minim so wo no eno ne master ne say wa free enti me mekwa akosi ne master ne so fisa me ka kire ne master ne say o ma me nche no na menyi misika ne master ne say me yesa ono master ne mom na magu nanim ase are no wanyi master number ama ye na dia free ono ne number na o de ma me no fra enkoje say online abetimi ne na di nkomo adai ono amfrɛ wa o fra enko sado mo international man sado mo ye no se sa na omde ye adwuma na kire be ya omtimi na wo ye site wo face side won dia ene enkurai o manyanyim bebre ehye yem na ta na kire are galamse na ni atopabuo na dia se galamse no ko onya kakra wo so ho kire wo etu oba no tu on obetima sa bia 20 million wo ho no wanyim no odwane agya certain do be pie o be you good omo wo cars kama to do be tratrem wudi agloko baba wurafie obe jimi o kakre okuta no wonuntu anye a wo de 20 million 50 million o dia obanyem no odwane ya duabon so mpom so da e do de so mo shamnem nye na edwuru bi egu nkofo so mane di diabrante ye 7 producer enyansa se nim oba no fara bai wani so be ha ne kwa na o kan hwe Melody, Oba, so about penal di back open one dibiwa. Just walking no. Killing is so just open so to say. Uncle, open so to say. It's real crown commit to major so. You want any day. Nadanu to Pama, Nana, who that did. I said, Abaya. Yeah, what to Pana, what the home wa for Sadia. Champu, we know to Pan. And friends, Berman found Obama or more to pon. You're more to panel. Yeah, they. Just one thing I said, just I wouldn't live to waste. Now, dear, Shia, what left not right, and what bone 15. What is my cousin? Be at a friend. One baby at a friend. Malady no question. I did brand and I did your 10 minutes in my I did brand and I ye ban and Jay. Sabi debia me case, Mama Cancer or bar. Will you wine? That man be so pain. Na ya na emano ebinumu nim hihye ubenya bema papa obeta wo che obedo sa bema na oba nba reject no efiri wo konyina kwasafo na bebo efiri wo konyina sa so na bema wo hye oba no oba ne dowo a
Saban, and you didn't turn to Pamono. I saw through on my or baby, about your bukata. Oh, Nadia Branty, yes, I've been Pediasa. Ni Samba. And no Tieni Casemo, one face, some many because I have no friend and go. Sa 6 months, and my lady, no friend and go. Home was sight. A 2 friend and go. And then you send a back. Kwai. When you have a woman, or what you quick, young man, get himself from you. But do who say, ba, I'm not oh, what's this again? Na, mammy, and your she, on your back, Pocho, Koyajuma. What's one of the Pam Mati? This time, no, Utrino, money for you, Copandi. Oh, yeah, you be today. You be there, name home, maybe Siciano, what's that to Koya, Nitino Remesi? Nitino Remesi, started dressing. This is your dinner now, so you need that. Oh, to come, the two crew, come, I say, EP original brand. A t-shirt and some year you could harvest my t-shirt, yellow, boxer shorts, black, 3 in 1, and white. You now when you be share, you okay? Now sing the treasure. Those are traveling to the yes. 0245 Liberty Conference. Jubilee Park. Me see. No nine no different for couple. Mami George J. You could give them ministers. Confirm paye. Kwame Jedu. Dim paye. Me pacho si where your wine. Kabo. Any oil akwa. Kahu to America. No nyame be fani boy ni o ma ye we do watch so. I'm why show glory. Hallelujah. Kanjen. No super papa. Na ye kanjen akalan drink water. Ye nom infantini moja bedi afusane ye twa yem tin. Ye wa ba route. Eni agusoni nyina. Old Tafu New Road. Nebe boa pa. 0241449191. Bam. Achamfo ba o ma ye de nyane. Dompe ni kase. Ba achamfo ba nompe ba kase. Ni nyina be gyina so. Super na cord. Sunwi no. 0244988005. Lester Gun. Amwasi o amwasi. Extra long. To bito. Heavy flow. Obafro. Minty. And the sope. Oba. Tobi. Na wasebe ye kamase. Kama. Na edi amount. Me pacho yebeko Canada. Me ko Express Group. New Zealand. Mapake me neme me ko ano. Visa ne huntu chira na mapa. Yenko na Express Group be boy. 0448. Abusafan kwa umane so. 0554931931 0548931931 asemu emu ya so me bay nyabotre wate maame na nya emu gidie ha na wo de aba no onwane da medium pa me boansa number na ye correct aye fro bitom cause abrampa ya enko ti se onu number wo fro bi akopebre so ate nya no ho adwuma na number na ye miru na ade ba akopene maaye 0554931931 Memu wa be hankrofo mama yoa ye hankrofo mama yo abusuafo mohwe yi o na duabo mpa wiase o duabo empa wiase da hello Paje odin yenti o hello odin yenti o hello 0554931921 0548931921 hello ohini ni mpacha odin enti o Pasam kasa sisi don wa efepa uti sta na yemfu medase ba na ya want to na wo hu ba ma wo ni ne busia na wo na akoda nti ya wo fa yesi ne medase mitizu eba ene bo ma me tachimai magazine zueba ni trade onu mu bo na so sanki efira no pa kopema nwumire ten no nwie ne de no ntu kwa prepe fo ano paduan ne wanwumire duan ni nyina akọ obegina hu se ya so ni obebo na kama de ho no makachire won hello Pacho afternoon hello giant here we are nka Pacho me share program Vai, ne dai ne wanya. Anyari. Ne
Sompa me share program any. But a guy in the area wanya don't remember obi aso kan fan moment. Enti no me support so mo just standing through. Yes. 2000 years kabia. Enti no mo go through. Oba so be bu ni kwase akwa. Ati. Hello. 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 When free, yeah, ha free. I need pagina so sentiment picky. Good afternoon, Mammy. Yentio. Pacho, and that man I have a little more in now. Oh, my man, be a quasiado. Why I don't think they know what you said they are going to do. It's about the record. In Mamma, to my and in down, I can say for no mamma, no way smart. Oh, my cat, the idea of crap is so. Madam, hello. Hello. Pacho, Yentio. Hello. Hello, Yentio. Good afternoon. Afternoon. Radiadum. I also Casa. I mean, so I am now, you class on me, and on my senior edition. On the way of Barnett, putting so bread. Oh, where they do one. You. Yeah, boy, in the phone. He didn't want some today. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho, DNTU. Pacho, me in the Padakina, me casa Felmina. Father, ain't you? Pacho, I say, Nanko Pombo Nimparino. Na Obo Adam and Eve Vina, Adia, Omu and Brepane and Bar. Na oye dana emba wo adwene bi a owo fo na mestres emba na wa ba no mama emba ne se Yesu Kristo wa bomba e dia be wi asinti a emba no omo adwen ewo fo nti ye be hwe ne saa na ebu omo kosia ra ho papa sa 2 million 20 million enye sike bia den fa mano so mo anfa na me father king baby a boy no be again on fa ne na no phone to gba so ba no spiritual side da me hwehwe ndi aman baby o bia me on fa me bo no biampo eku na ma no me da wana afi the brain o fa nyame nye djuma wa yapon father king abaya emane hawate ya number ya jabotre no tumi oni baby akọ ai beju sika mabusia